Okay, hi guys. Saya Gary daripada GCR Motor. Hari ini kita nak review sebuah KTM 990 Super Duke. Alright, ini bukan CC 600 ah. Ini CC 990 Super Duke pakai LC 8 punya engine. Alright. So tahun 2010, register 2013, KTM 990 Super Duke. So harga jualan dia 18,800 siap potong nama cash. Siap potong nama 18,800. Minimum deposit 100, bulanan 300 lebih selama 6 tahun. So yang minat boleh PM kita lah. So kita review motor ni. First ada windshield depan lah, dia dah tambah sporty. Lampu pun lawa, nampak special lah, memang agak rare dekat pasaran. So reverse CNC, pump Brembo, side mirror CNC, balancer yang alloy. Alright. So tayar depan tayar baru, Bridgestone Battleax S22. Bridgestone Battleax S22 tayar baru. Tayar ini memang rental lah. So size 120 70 17, pakai WP punya adjustable fork. WP punya USD fork adjustable. You tengok atas. Boleh adjustable punya. Okay, adjustable punya fork. Lepas tu ada fork slider. Brembo punya caliper, steer barrier hose. Alright. So Super Duke lah. So engine LC 8 punya engine. Okay, 990 lah, memang power lah. Alright. So exhaust Akrapovic trim kiri kanan. Tayar belakang ada 95%, tayar Bridgestone Battleax 95%, tayar belakang pakai S22 Battleax Bridgestone juga. Ini pun rental punya tayar. Size belakang 180 55 17. Alright. So tengok lampu belakang LED, exhaust memang dua dekat atas lah. Arm slider, bobin semua sudah ada. So monoshock belakang pun WP punya, adjustable punya monoshock. Alright. So meter dia mileage 30,000. Okay, mileage 30,000. Okay, last kita check sound dia. Alright, so ini dia punya sound memang best lah. So siapa kalau berasa berminat boleh PM kita. 2010 register 2013 KTM 990 Super Duke. Harga jualan hanya 18,800 siap potong nama. Korang boleh dapat Super Duke 990. Minimum deposit 100, bulanan 300 lebih selama 6 tahun. Yang minat PM kita. Bye.